जे ताबुक थानाय 15 अगस्त जे ताबुक चिनि बरंगनां चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब जे ताबुक चिनि TDADC no ketal mung farmani abono tine जों दिनै थाइसे थाइनै कक्स खालायनाय गेताय abono ताबुक आंनि गानाव दङ ताबुक INPC माथानि आदम रमनो अबायता त्रिपुरा स्टेटनि गांके बरं गोनां CM बिप्लब कुमार देब उ साख्लाय रोखाब्ला उ थानाय 15 तारिख अगस्त गे मुं पाल्टुका जे DTC ने बुं चेन्ज खायखिबा गे आबो ब कागज ब रहजाखनि जों खानावा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नि आरो गांके आबोनो गे त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल ओंखा ADC बाय थामसे खलायो वाइदा ADC न बरक सबै बायमत लायखा गे चिनि फाइनाल जेनेरेशन र नि बागै जों आबो मावान सुलायो जे दाउ अटोनमास सेक्रेटारि खेंखा तो चिनि फाइनान्स रायरंनि बेलायखे जेनेरेशन रक जाय थानाय निजिनि साक चालगनानि अटोनमास तो कासे निजि चिनि ADC एरिया ओ साक चालगनानि गभर्नमेन्स चालगनानि सेल्फ गभर्नमेन्स दावनो ओंखा आबोनो सुब्र बुं चेन्ज खायखि बांका अटोनमास बुं बर खस खबलिया कांका अबन बागै म बेलायखे फिसार बागै हामिया निसिं मासाव ओंखा आबोनो हानि बागैनो जों डिमान्ड एबा साम खरां तिसाव त्रिपुरा अटोनमास टेरिटरियेल काउन्सिल्स से मा खलायनाय माने उजे ताव TTC जागाव आ जागाव जों नायो जे त्रिपुरा अटोनमास टेरिटरियेल काउन्सिल गे बेलायखे सानाय आइते आरो जागाव अटोनमास नो खि मान गे जों बेलायखे जागाया जे ताव जे अबार के बुं चेन्ज खायमन उन जों साजागलिया दा गे TDADC हाबंगो 30 ता सीटनि बिसिंगो बिसिं 3 ता जनरल सीट बागजाक एबा नाजाक ताबुक 30 तानि 50 ता सीट इनके जनरल सीट कायबसगले नायबा कायबसगनाय अबचिनि क्वेश्चन ता अबायजा गचिनि डिमान्ड खाय 30 ता सीट न दंथों जनरल 3 ता सीट न त्रिपासन रिरथों आबो चिनि डिमान्ड गांके 50 सीट बांग्रमानि 50 सीट बांग्रमानि चिनि मुंसा केबुंतो ग्रै तै बरिरकनि बागै सीट नॉमिनेटेड खायमानि ब चिनि मुंसा केबुं ग्रै फिया जनरल सीट तंमानि आबसे तंगै मांगला जे जनरल सीट ताव जे 3 ता सीट तंमानि 30 तान बिसिंगो आबनो जनरल सीट तंगै मांगला ते 50 सीट जे ताव ब्रक बारिना नाय दंमाने अ जागाव ब्रक जनरल तंगै मांगला ता 50 सीट बरिरनो रनाय बा ADC वर रनाय माने अन जों कुनो आपति गरै ताय जों कुनो केबुं गरै ताका जनरल तो रि मांगला अबायदा गे चिनि बरंगना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब तै ताबुकनि कथाजाक हाफां तमुं न हायदा चिनि जे ताबुक हाफांनि बरंगना बिप्लब कुमार देब अ कथाजाक ताबुक जे सरकार चालु तंनायमोननि गे बरक बेलाय जोंनो गुबुन खारिमा दंखांके हामजामा दंखांके जोंनो नांखाके 6 शिड्यूल ओरिजिनल 6 शिड्यूल न जोंनो रिरना निंथों एबा रेजिस्ट्रेशन खालायना निंथों अबकाशि जों सागलाय ओंके बरंगना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब सागलायमा दंगो TDADC नि मुंनो सोलायनाय ते सीट बांग्रनाय आबनो जों स्ट्रंगली कन्डेम खालायो तांगै हिंके आबो हाइया पिरि सेमानि एडिशनो सबायमा नायमासे खालायो हायनि बागै थांनाय 15 अगस्त TDADC नि मुं सोलाय त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल खायना हनमानो INPC बदलनि बखाबतै ग्राखे जों अपोज खायोतै कन्डेम बो खालायो हायसि बायथा गे असं जक्ति सान्याव आं आनि कौनो मोथांसिगोन आनि मुं गांके पान्ट्रि तिब्रासा ताव सबाय तंमानि तो मो नोटिस ते कुम स्टेट रगो बटंग जों बरबाय मिलवnya जों सभा कतर खालायनाय no te kawang bato ko NGO tongo okay no to no proposal already na ni जों bon already proposal
rojak no Bokata. borok bo chini phani bwskang sa hamia future sa hamia hangke to chung ma ongkhlaini ma basalani oba hini borok bo kogri jang Coba hingga bokro mana jobar ni chung kuno dead doctor ta kuno fix rok khlaya ko tangkhe chung tabuk segang press meet khlai nai gerna na sarkarok tamo step na ke am pori chung na hangke tesa press meet khai to bro no ne kog na jibo no khera ko mana hangke nuk nai bwskang go tamo bwsuk joba kotor nai nia autonomous ta tabuk chini tirbro simia kubun state of tong notice ni bisingo hangke chung aje swaijana nai tongmai mane aborbai chung joton milugoi joba kotor khlainai notice bisingo Aku na devolution borok bufrogo selanya selaino hanya selai kayak sih coba kayaknya abo sung bisingtui abo gisa misa khor mane tong mane abo sung saimang gaje sung abo khskhana yako abo muti mangkha borok guwahati meeting asula kepo ngachin mothoro abo ni kuno sung kun khobor rojage sung saimang ya kalau mau tangkap loh sek bosor ni thaga mane sek borok je activity BJP alliance government phaimani puila phasing no step na zakha abor to kuma media ro viral sungkha ngano dau pass man pore se dau pass na nai tong ba pass na thangi tongo azora se ga abon se gang je proposal ready khaija ko afar kan tang khorang tisaliya afro gage sung emne meeting ro khaijano khorang ti salia tauti saka borok to already sam rong khaba nge sung tabu borne az samno sung jajage nginyo tabu press meet ma khayo sung abo tabu pura chini je autonomous under autonomous power tongtonai amor sung be milwa koi sung tabu sobo ongkhanai sum ke mane asuk din norok mane borot keleng ama kelai kya ba jadi sagangga agi noktan bagi agi tang bopus kalau kaya saya nabe sindor sawi saga noktan jawab tuh Upload tuh bro, kayaknya sering saja kok mai kayaknya ini. Asal noktan mau coba ro kayak batong devolution tuh ya mau. Jumlah tuh ringnya borok je je bong je bodol borok tam jen salai borok guwahati thangna kya Kami news ro kan dulu kan news ro selain ni abo to nuwin tong masuk ngapro abon ta mane afro ke kon protest khay dabo ko mane asum sa dabo protest khayna bage nok hay mane karon ta mo kluba borok jeng to apro saino phayo tangke media oro sung press meet ma khlai kya tabo ma hike press meet khaibon sung kun jaga sung press meet ma khlai kya abo to sung khaijam tong je ship paltung nayo ship bang na nayo rok minya je guwahati pro meeting khale borok sung abo ro sung khanajam abo sung press meet ro kha kya abo sung shit bang di mana kom mana ama ka bom hay bang di ka bang hay kom hay ka bang hay abo to nadi tawo 30 ta seat ko edisio tong tong jaga se already bro 3 ta general to nominated ni tonero nga tawo 50 ta ngi thang ke chini ar kuno guarantee kare je busan boro bari panyo nga je tawo o je 30 ta seat 3 ta tong tong mane boro mane motamoti department koto aba herano boro hol khai tong ta rong tong aba te ko nga tawo 50 ta seat thang ke boro ni tam jan ni khai pa yaw to kuno saimia boro ni te uphan bari ma ta bong prop ni aba te